Kene kedai kejingnya tu kana syapang ukhalil uway na ki Ehrang Muslim hapok kari Egypt. Na kebentar jung pi ki basngung tu ya ke English pila ban pule haka subtitle hakane ke video. Ukhalil rangkat bat ke kenhun ke jong u kila syak training ya de ha ki reach up jong kari Egypt. Bat ke jing temu jong ki kalong ban jelek persya bat ru ban penklem ya ke sarkar Egypt. Kila long ki balakloi ban ya kendu ya kino ki jing na ke benta u Allah. Bat kim salia yano. Like tang ya kaniem Islam kabak kita nyokor bat kita buram sikat daya kidan tang artuli ke jingjit ke jing im jongki bat kata kalong ban yap bat ban let sebneng ne ban im bat ban job ya kitma ukhalil udai ubat bet bahagi kamsiat bat lahika ye uru kumno ban siat na ki jakari jong u. Kidan ke ne ke jingai baladaki job ya katma baladaki yap na ke benta u Allah kin sepoi sebeneng bat hakawai kesni u Allah un saai ke bainong ke bakrau na ke benta jongki u emir u badai uway na kinong yalam jongki ulawan jengok yaki na kapor sya kapor ban cek haduk kat no ki lalong ki bala kloi bat ki bala penkrek na ke benta ka jingyele persya ya ke sorkar hakawai kemin u emir ulawan ra ya ke kot kubor na Cairo bat ula pule hakmat jongki syapang ki missionary ki bala syak kemno bat lakeno ya kini ki missionary bagi persyang ban penkelan yang ya ki muslim bat telot jingat hakawai na ki hospital jongki daka batrua pisa ya ki bat rengkat ru bandai ya ki kam auria kini ki kenhun na no kila bitar bha bat ki ong day ban penyap ya kini kinong syat kerla bat baro ki perta hakarukom jongki muslim pa ublay ulang bakrau u emir pade u penjajah ya ki pat ula ong ya ki jai sngap ya kane kedai ke khubor ka bepenlaran yangi kam tam hakum une ubnai Ramadan kilas ngurem bhai kane ke khubor bat na ke benta jong ukhalil kane ke pelongi uba unang isi syusyu ya ki Kristen bat kilas mai ban penduk jat ya ki Kristen hapok kari Egypt Rei u emir udan dakawai pada ke jingtmu bat ula kentat ban yelek persya bat ban penduk jat ya ki Kristen da ukule ne da ke bahyu penjap klep ya ki ula ajing mut ya ki baki day ban thok da ka kot bat baki numpule na ka Bible bat ban wat ya ki jing bakla na ka Bible kenang baki la ban pensisya baka Bible kam day setia ka kot ka basisya baka Bible kam day setia ka kot ka kitab bakhut ka ktien jong ublay bat baki brew ke namla bat syania ya ka ukhalil hakata kapor ula kelima no bentok ya kene ka kot emir hakata kapor ula say ya ka Bible bat ula ai hakita ki wei ki kenhun ban kata ya ka ban bat ya ka Rei ukhalil ula kentat ban kata ya ka bat ki perlok ki jong u ki kali pidan jinga ayu hato piteng saya kot ba ki perlok jong ukhalil kila kali ya u balai ba u kentat ban kata ya ka Bible bat hakata kapor ukhalil uliatu halaki perlok ba i kemi jong u iju ong ya u berobor baki Kristen kila jadu leng ba kane ke kot ba bat kino ki brew ki bapulai kane ke kot ba kilongkum ba syok jadu
kumta ukhalil ulakut jingmut banam pule yaka batru banam kta yaka namar kabom nak long ban pule kene kakot kaba unsahap haka jingtim hakman ublay ndai u emir ula kentat bat ula ong ya ukhalil wat sait la lada menget ha u ala bat hakisngi ki bakhadu medai ban kongu ya ke ei kaba nga ong manga ula ong ya u emir nganam tre ban pule ya kene kakot bat nganam kta hiro ya ka wat daki wei ban tho ya kene kakot ndrei u emir ula kentat ban wat daki wei pade kinong tho bat u emir ula ya tho iu ba omdan daki wei pade kinong tho ki bala ban tho ya kene kakot laj na me ko khelil kumta u khalil ula ong yo emir me pha yanga bangan long kummaki kumta u khalil ula kaliyo emir balai ba me pha yanga ban long kumki kristan ban perkat kumki kristan daka bapule ya kade ka kot chongki kumnongan la ban la ya kane pha yanga bangan let penyap ya ki kristan hapok kari Egypt la ong u khalil ya u amir pat wat pha yanga bangan kta bat ban pule ya kane ka Bible u emir ula ong ngalir i ke jing sit hem jong me khalil na ka bentau Allah bat katno kalong ka ba itanat sisa ban yo i ya kane ka jing sit hem jong me hndrei kane ka jing sit hem kala pen matla ya me bat pendu no namar ba meladu no ya ka jing soto siapang ka jing thmu ban tho ya kane ka kot wat daw ya ka Bible bat kumjuro mem syam la yo i ko khalil bahdin ba melad tho ya kane ka kot men sayo ya ka buram ka bakrau bat mendai ru ubanangkong uban that ya ka jing lamler ki jiu bat ki kristan men yo ka jing siu da ki klur tengka si benai bat u amir ulakular ba unwanra daladehi ya ka pisa sya u khalil manla ubnai hadin ba kila dep ban training kila let pai no silaki jong ki yeng ki parakan thai jong u khalil bat ikimi jong u kidang ya pet tibi bat hakapor ka ba u khalil ularung hapok kayeng ulalap ya ki para bat ya ikimi jong u ba ki pet tibi bat ula bitar lep namar ba ula jukhangi ki barabor ba kimdai ban pet tibi namar bakan ya lam baklai ga jingat jongki bat kumta ula lantau no ya ka tibi jongki bat hakabak hadu unda ba u khalil ula poi hakayeng ula ko ngu ban tho ya ka kot ke bala hukum daw emir bat ula sedang ban khura ya ki kot ula shem ya ka Bible ula sedang ban pule ya ka Bible bat ya ka Torah ula lap khandiat ki jing bom snow tho ki jing bom syai hang ne hang tai hndrei ula perkhat balada uwat daw na kita ki jing bom syai khandiat kalong ka bom la long namar ka koran ro ki dan sibun ki jing bom syai ha ki jing tho jongki lada u tho bakine ki jing tho bom das mu tho bom da syai ha ka Bible ki de ki jing bakla usno ba kalong ka bom la long ban pen sisa baka Bible kam de ka tien jong ublei namar lada on pensyong nung rem ya ka jing bakla na kine ki jing pemsyai ka koran ro kan hap hakajo kumta ula pule bene ya ka Bible banlap ya ka jing bakla jongka ndrai syam lap setia ula pule na basdang haduk bakut
ula pule nak duk ke kitab Genesis haduk ke kitab jing penpau. Ndai lap setia yaki jing bakla. Bat kam dan setia ke jing tho haga Bible sipang u Prophet Muhammad kumbala kam daki Muslim. Bat dan setia wat ya ke kentin amen ru haga Bible. U Khalil ulai tu hau amir. Ba shem lap ya ke kerteng jong u Prophet Muhammad haga Bible. Kumta u emir ulawan ra ya ki wai padeki kot. Ba u Khalil unyak ban pule. Bat ula u hakine ki kot. Bangalawan ra menlap yaki arpun rew tali ki jingtho bala tho syapang Muhammad haka Torah bat haki saw gospel. Ndai hadin u Khalil ula eksamin bat ula pule bha yaki negi kot. Ba u amir ula wanra ndai syamlap setia bala tho syapang Muhammad haka Bible. Bat ula ongko try nyamlap setia yaki jing bakla haka Bible. Bat ulas dan penban ban keli kena kejing keli. Hato ngaim na kebentajong no. Yano ngamani bat syakri. Bat ula perkat balada ke Bible kedai ke basisya. Kumno pat syapang kalawai jong ke Quran. Kini ki arteri ki ke Bible bat ke Quran. Kimla ban long kumju. Lada ke Bible kalong ke badai, ke Quran kalong ke bomlei. Lada ke Quran kalong ke kitab ke badai, ke Bible ke badai ke badai. Kimla banjat rengkat, kimla banjadai beroar hakejuk kepor. Namar kidan laki jong ki linti bet kijing temu jengki. Kumta u Khalil ulas dang bentok. Ya ke kot syapang. Hatu ka Quran kadai ka tin ublay. Bat kane ka jing tho wat bnia jung u. Syapang kane ka kot Quran. Anda bau la dep bentho kadon hadu kumba arspa nilai spa page AA. Hakawai kaski emir uluan ban jengo ban page hadu katno ba u Khalil ula dep tho ya kene ke kot ke bauloh kum yu ban tho. Bat kat ba u Khalil udang don syakam rasum jeng u emir ula rung syakam rathia jeng u. Bat ula kura ya ki kot ban cek ya ki jing tho. Ban cek ya ki jing wat benia jong u emir. Kat ba udang kura ban wat ya ki jing tho jong amir. Ula lap ban ya ka jing tho syapang hatu ka Quran kadai ka tin ublay. U emir ula bitar lep. Ula syok ladat ya u Khalil. U ong ba ngila siw ya me ba men tat rong ya ka jing lam ler jeng ki Kristen penban mesyat kelayangi. U Khalil ula ong ya u amir. Ngaladat kentat banam tho ya kene ka kot ndai dai mame ubapen boring aban tho ya kene ka kot padabang pule ya kene ka Bible ngalap bakadai ke kitab basisya tangkat ta ndai ka kot Quran ro kala pensisya ba u Isa lane U JIsu udai Mesaya udai ublay ngaya tho ya u amir u Khalil ulaya tho ya amir ba u Isa lane U JIsu ukren haki parsi bahakawai kasni unsawan haki lo bat unsawan ban bisyari kibriu baro bat ula ban le yakane dai namar ba ula thau ya kibriu ula ban pen khia bat ban pen im ya kibalayap bat unsabisyari kapathai kumbala tho haka Quran ro u emir ulanang bitar bat ula thmu ban penyap no ya u Khalil hakata kapor ndai ikmi jong emir baile snow ya ka jinglan yar ilawan ban pelat imyo khun u emir ula berngam lada u Khalil u pen I ya ka nei ka jing tho ka ba ula tho syapang hatu ka Quran ka dai na em ka tin jong ublay lada un pen I pat ba ya ka nei ka kot u emir un wan ban penyap dalade ya u Khalil bat
u emir ulami na ka ying jong u khalil da ka jingdom. U khalil ula perkhat yaki kenten ba u jisu ula hikai. It yaki nongsyun pat duai na kebentar jongki. Lada don bathap ya ka ngap jong pi siliang pensya sa siliang. Bat kerkuro yaki to ki batim ya pi. Katba ka koran pat de ka hikai. Ban yala thama pat kinong syat kala. Namar bakim dan jingat. Ban yala persya yaki to ki bam ngat yau ala. Ban yala persya bet wat ladaki day ki kmi ki kpa men para kun lok na ulok bat ro ban penyap ro yaki. Emir hadin kata ula duai ha ublay baun peni lenti ya u. Kaba ukwa kalong ban syakri ban tip ya ublay da ka donut bat da ka mensim jeng u baro. Ula ong atrai ngalait ya menaduk bangadang rin. Ka jeng im jeng amenta ka don hagi kti jeng mi. Blay ngalakul mar ngadon kami mi. Hato medai ublay jeng ki Kristan ne medai ublay jeng ki Muslim. Lada medai ublay ki Muslim. Shimno ekine ki jeng perkhat jeng baro. Bat ai baka jeng perkhat jeng tang syapang kaniam Islam. Kanne ki jeng mut jeng perkhat jeng. Hendrai lada medai ublay jeng ki Kristan. Pak jeng syaya ka donut ke jonga bangan yok ban mani yang yame. Pen i hangai ka jeng sisya ablay. Hadin kata. Hadin bawa dep duai ula yok tiak sup jai kata kami. Bat haswa ban kenjat syai. Ula pot snew ya kawe ka jeng pot snew. Bat ula yok snow ya ka sur. Kabaong. Hato medang don jeng artatin ya nga. Ukhalil ula kali medai uai. Pat kasur kala jebab ngadai uta uba melawat yang khalil ula ong ngamkan mau setia. Bat kata kasur ke ong pule ya ke kotba. Khalil ong hoi ngait ya ke kotba. Bat kata kasur ke ong hoi ngatip. Bat khalil ula ya tu ba ke kotba. Kalajak no nak syuk pan pule ka. Hendrai kasur jong U JIsu ka ong kakot ba kam syam lajak setia ki jot pli ya kaduli bat menlap ya ka hangta. Pandah ba u khalil ula kendit na kata ka jeng posniu ula pli ya kaduli bat ula lap sisya ya kakot hangta. Hakatahi ka khalip man. U alil ulalet siya ka kamera jong ikemi jong u. Bat ulay tu hai. Ba ublay ulay yalam ya u hakalenti ka basi siya. Ikemi jong u kalaong ya u dantang uway ublay. Bat u khalil ulaong hoj ngatip ba dantang uway ublay bat une ublay ulahi kaya nga bangan ej bat ban ko ngu yapi. Ime jong u ilakali ya u. Uai uta ublay khalil. Udai ukris isa kumbala tho haka koran me. Ikmi jong u ilamaham. Bat lakentu yu ban sengap jar. Ban nam ong ya kene ke kerteng. Namar ladaki brew kini asngau yu. Ba ukren siapang kene kin saperkat ba ula lambwir. U khalil ula ong. Ko mengan ko ngu yapi. Bat ngan sengap jar. Tang bahato pingat na em ya ka ke bangalay tu ya pi. Ikmi jeng u iong ngangat ko kun namarba ngampat juyo i bamen penpau ya ka jeng i jong me hanga. Bat mempat julong jemnut kumni. Bat hakata kami lapen kalaya khalil. Bat uklem yo tia syo. Bat marsen kenjat syai dang step ulami syabar. Bat ulayo iya keperhai daki wei padai ki khamat badap daka jing e chung play. Bat ukwa ban kedup yaki brew bat ban ong ba u yaki. Bat wat yaki Kristan ki ba u isi ero.
ukwa ban keduk yaki. Bat latip ya daki Kristan baro ba ukhalil udai Ehrang ba isi tame yaki Kristan. Kumta ukhalil ulalet siya ka ying mani. Bat haba ulapoy hapo kaget. Kitang syua iya ukhalil kila khang no ya ka kardop. Hendrai ulaya thu yaki ba ukwa banwan namar ba ukwa ban panmam naki. Hadin kata kila pria kaget. Bat kajing kalawan. Ula panmam naki. Bat ula keduk yaki. Ukhalil usdang bandat jinga sengman kasi ublay. Bat ru ula bud ya U JIsu. Lang ba kajing penbaptis ru kumjo. Ula ong ngalalat lut. Ukun ublay ula pelat im yana. Ban im kalong Ukris bat ban yap kalong kajing mentoy. Menta ngadon bat Ukris. Bat kiai baro kilalong thamai. Ngalong ucing tau ubat thamai.